ukukhuluma okungayisikho indaba ibekwa obala yiso isinto sakithi siyababonga abafana lo Mathema owenqameni ngakho ke usezileke ngapha hayi waba le ndawo enkulu baxoxa ke ngale abanye abantu abeza labakobhango wathi Bango ulimi lolo lwenu kangilwazi iba ngumdlisa wami wasesifake ngumdlisa wangale kodwa ke waqina eseyinduna nguye ke omloyi ngale sebengaphansi kwakhe ngemva kwa into enye singayithinta ngo-1914 iwetheyana eyamaJelimane izinduna kwathiwa kazikhethe abantwana awuyibona abazabusa abazahlala ezikalweni ngale koBhithi besesele osabeni bahamba kuleyompi yikho oBhithi babongwa ngayo nalindawo lapha abakhona ngokulwa empini yamaJelimane uyise kaKhayisa wayengomunye yena wasala kuleyompi yikho ke induna lana uKhayisa ethiwa nguKhayisa lapha ke owahambayo